Sasa tulikuwa tunashota mai ya lake, tulikuwa tunakutana maiti ziko mingi mulake na haina dawa na tunagonjwa madiareza mingi. Acha mai juu ya kutunza mai. Mai nyingi wanachota mai ya lake kwa kuchafu. Nilifika ilikuwa juu ya vita. Bombe nitukuta mnyumba, katulumiza njo kakia hapo. Senge tulifika hapa Msebeka Virunga, banganga tulitanaka banganga bako nyingi dawa haiko. Tukachunga panda 2 jours, bakaanza traiter batoto, vraiment mimi naona ça batoto bashanza sikia bien. Il y a des problèmes spécifiques et des problèmes majeurs en cette période d'après crise. Cette semaine, on a enregistré un taux un peu élevé de victimes de violences sexuelles. Donc les femmes sont aussi encore atteintes pour ces problèmes-là. Mie siishi muhari ya bie. Tulikosa mabashe, tukekosa mawese. Mina pasha penda, mutusaidie vita ishi. Viti kiisha, tunafika kwetu na shamba, tunapasha lini. Lakini shamba, wale wenye wako natupiga wako vita, wakingali na zilima. Naishi maisha mwaya buchungu sana. Upiko unaanza tembea unajiogopa hapo. Kwa leo tunaomba ni msaada juu na mwenye alikuwa anajishururukia hakuna ginzi. Na kwa kutafutia hakuna.